جوان عینالوکو اندام شاندار خصنایا سایه کو سردان وزارت درویا بریتانیا جیکریه ج باجار اخنی آلمانیا میوانی میا برزف دما باش بس فاسون میوانی رو داوینه ایوار باش اف جوین قالوا للسر داخوازا كيبويا وداخواز كربو يانجي وزارت بخوا خواست القلوروني بخودی تکلین ما بوزارت دروارای بریتانیا دمک دریج دهنه اف نجاره یکما اف پرجارنام به هفراد جوون پرانی وان جوینان آنلاین جبرکو چوندن هاتن هنکی زوره لدوی دم دید کو چوندنک و چوندن وی داره بوی باشتر با کام به هفدورا با آخفن بجوون لوزارت دروا داشبر کو زانیارین دگینن ما جسوری آگاهین دگینن ما نباشین بخوده نتنش کردان راج همو ملت سوریه راج بر وی ما خواستم وی جارل وی داره بجوون و شانجی یاسا و سیز فایر بو باشه يعني أبي كم جارة كهون رو لقى وزارة درفيا بريطانيا دجوفن والدجوفين دا للسرچل هفكر وتشجوان راغوت ما خواستكن ام كسن مافخوازن يعني وقت ملاتي كرد ام كسن مافخوازن ما فين خوب خورا بل وقت ملاتي كرد ام بنافي جواكا سيفيل دا خفن تقريدانيين ما ببارتيين سياسية راتوننا ام وقت جواكا سيفيل بوان ردا خفن نرينا جواكا سيفيل شوية و دمك نزيك دا ما راپرسینک لسر مافین کردان جی چه کرد چه داخوازی این کردان نهاج سوریه هنه ما اوجی بخورا برن مجرا شانده بون ام سر وی خالنا جی آخفین چه مترسی هنه چه خم هنه کرد جشر ترسن لی نتنه او بون خال مافین ملتین سوریه بتواهی ما بخورا برن جبر کو تکلین ما ب دوستن ما درزیره هنه ین علوی هنه ین کریستیان هنه ما اوگش بخورا برن و ما کرن ما گوتو بیش کرن اجال السروان دا خوازیان دست بکس خوازم بزانبم وكا داخوازيين كردان وتشلق الخبرية وزارة درفيا بريطانيا برسفا آلية بريطاني للسروان داخوازيان تشبو نهاد نوچه ده تلسر جوینین پاریسی آخفی یک حالین عملسر ما گوتو بیش کرنی جبین پاریسی بو ما خواست او بردوام ببن جبر کو جمرا گرینگا کو جبین پاریسی چه ببا وگا کردان ام دبینن و بلکی هنکی برجواندی ترکیه به عالی ببن جبر کو ریخستنا دمکی نها دسلدانا دمکی لشامی فری گردای ترکیه جبر و زخت لسر کردان شده با واناج مرا گوت اسکانم و بدم تشت پرتشتانم نکن با آخفن سر لی اوای یک گوتنام بو کو اوا بیا اولوی و زخته بکن کو جوین پاریس بردوام لإيرو برپرسه آنکو ریوبره کاروبار امریکا دو وزارت درویا سوریه دا قطعیبا ادلبی جرودا و رگوت کو تشتک بناوی جوین پاریس نمان قالوا بريطانيا يعني آگهداری ويكي كو جوين بفي آوائنا مانيانجي رجدة مصرة لسر جوين باريسي بريطانيا مصرة لسر جوين باريسي يعني ما مخصص از في خالي ام باور دكن و زغتي بكن كو جوين باريسي بردوام ببن بقشتي هالوسطة بريطانيا لسر فان دانوستاندرين درابرا هسده حكومة سوريا دا تشيا رولا وان برجرينجا رولا وان برقوينة برخورتا حيانها ام نباورن كورولا وان تم لآلية كردان بو مافين كردان ان مافين مروفان ل نها وقت مگوتی اف جوین نجوینا یا کما پر جوین شیبون نها پشتی قرقرنا دجي علويا شيبوي الساحل نرينا وان وكي هناك بيجن تشتن وصات شيربن بشتي تشتي السويداي شيبوي جوان رخويا بوكو اف تسهلدانا دم كيب في اوي حول دا دستي خال سوريا بقرا او تشتكي شاشة جبر وينها او زغتي البريطاني وزغتي تسهلدانا دم كيل شامي بكن
باشە ji bo awayê hukmraniyê li Sûriye Brîtanya piştevaniya çi cûrekî dike piştevaniya federaliyê dike ji bo Sûriye ku daxwaziya pêkhate û neteweyane bi xwedê bersivê wê pirsê nedan me lê me xwesteka mileta Kurd bixwara bir ne tenê mileta Kurd wek min gotî divê civînê de me ne tenê bi navê Kurda em axifîn em û ceasefire ve ji demeke dirêj ve li ser mafên Kurdan li Sûriyê de axifin ji ber wê me xwest em xwestekên miletên Sûriyeyê dî jî bixwara bibin û me jê re got ku federalî li gorî rapirsînê ji Kurdan re pir girîng e ji ber ku bawerî di hundirî Sûriyê de navberê me de Sûrî de nemayî ji ber wê em dixwazin hinekî em ji hev dûr kevin bi awayê federalî û ev bûye xwesteke miletên Sûriyeyê dî jî tenê kesên bi desthilatê demkî re naxwazin wê tiştî. باشە tiştekî din tu dizanî di van danûstandinên di navbera hikûmeta Sûriye û şanda rêveberiya xweser de bi taybetî pirsa tevlîkirina Hesedê di nava artêşa Sûriyê de pirseke ku cihê nakokîya ye li ser mîkanîzm û awayê tevlîkirinê li ser vê yekê Brîtanya çi difikire çi ji were gotiye li gel wê yekê ku Hesedê weke heykelekî tevlî nava artêşê bibe yan jî bi temamî tevlî bibe weke tek tek yani weke endamên artêşê weke endam niha wek min gotî me xwestek bixwara birin yek jê û bi taybet xwestekê miletên Kurd niha nirîna me guhertinek di siyaseta dervayê Brîtanya de gel Sûriye çêbûye bi taybet piştî komkujiyên li Sahel û Swêde çêbûnî em ji wan re dibêjin xwestekên me çi ne û em ji ber çi wê yekê dixwazin niha wek civaka sivîl ya Kurdî piştî tiştê me dînî li Swêde û Sahel em bawer nakin ku Kurd yani daynîna çekên xwe wê komkujiya li taxên Kurdan jî wê watayê bide û em wê tiştî naxwazin ji ber wê ev desthilateke demkî ye di vê demê de 4 salin an jî 5 salin divê ku me jê xwestiye ku hêzên Sûriya Demokratî ne tek tek têkevin artêşa Sûriyê û bi temamî wek hêza Sûriyên Demokratî ev wek garantîke ji me re Kurda ku komkujî li bame jî çênebin wek min gotî nirîna me ku Brîtanya bi awayekî baş niha li mafên Kurdan de nira guhertinek çêbûye باشە ez gelekî spasiya te dikim ciwan înalo endamê şanda rêxistina yasa ku tevxwe jî seredana Wezareta Derve ya Brîtanya kiribû ji Almanya tu mêvanê me bûyî tu gelekî bixêr hatî spas ji te re tîma Roda